Күлүмнүр паматаннигын үйөрүлэ қағылытыгар үтімен әлбақ кейі мұхыннам. Бірағынекка бәл қаллан кытта үйөрен күн күлімнәді. Bir бастықынан тәрәхіңе Василий Васильевич Никифоров бір дойдулақтыра усалдан улуғын 200 чеке кехілақ делегацията кәлі. Нұрок саңа біленерер. Onun bihe üstü kayıbıt bu. Kini atı solukanlı kayıqtaq. Nurot barıta biliyaqtaq. Keler işçe temiye bilen nada diyen manlık ulaqan meripiriyatiyatın bihe патетическая санана кытта кэллибит. Василий Никифоров күлүмнүр аңардас политикар өттүнен болбакка, бары өттүнен дегиттер таланнағын баржонугарда кастабыта. Саха театрнар тыға Иннокентий Дакаяров кини обараһын 2 спектакльге оңнян көрдөр бүте. Саха драматургиятын биле манчары көкүнден пьесаннан эмекене хакалы хуруян, амбастыкы хуруян амен он хагалабы кии болар. Онан баратыгар бастың, баратыгар хагалабы киинен күлүмнүр диен билебит. Быйыл саха сәрә күлүмнүр төрәбүтә 105 сылын белетир. Аспытыл бүтүтә республика тахымыгар хамыгыя терилен үле барда. Үтүе чулуу киһаатын үетитер сылла халбак тәрәһини ыттылар. Ол курдук журналистикага саңа биремени олуктоотулар, усалданга кинеатын сүгәр әлбәк тутуу барар. Памытынны көрүлләр ахыллытыгар республика салалтата Василий Никифоров сиене чугас жономустан тылатен агардыларын тертилер. Күлүмнүр паматаннигын республика государственной премиятын лауреата Манна Жакускайга сорун омоллан Владимир Ларионов, Иннокентий свидетель паматанниктарын артардара Виктор Федор Хоңорда. Кини саха сиргер анбастыкынан боросаттан кутуу технологиятын бахалабыта. Памятниктары кутууну мен Ларионов Владимир Петровичтан сагалабытым уже 60 памятниги болар бу. Оны бардын бу памятниктары бу Жакускайга кутабыт. Онон корат килбер кинигер ил түмен жетін аттыгар жендейбит паматанник чулуу кихи сырдык атын үйетите кенегаски ытчакка холобур бола туруга. Татьяна Николаева, Илларион Федоров, Жакускай, Вести.